početka godine naša inspekcija Ministarstva rada je izvršila više od 124 inspekcijska nadzora nad objektima ove i slične vrste. Od početka godine zatvorili smo 7 ilegalnih domova i, nažalost, dolazimo do zaključka da borba sa ilegalnim domovima mora da se nastavi i očigledno će biti još i više. Dom koji zatvaramo je dom bez jednog papira. Ovde je bilo 17 korisnika, od toga 7 nepokretnih, dementnih. Ljudi su ovde dovođeni bez odgovarajuće zdravstvene zaštite, radnici nisu prijavljeni, nemaju ugovore sa samim korisnicima. Podnećemo prekršajne prijave, krivične prijave, pa čak i prijave protivpravnog lišenja slobode. Morate nam pomoći. Ljudi, morate nam pomoći, ljudi moraju da nam jave, ukoliko bilo gde znaju da postoji ovakav ili sličan dom, to treba javiti Ministarstvu rada. Kao što vidite, mi ćemo reagovati, mi ćemo postupiti. Ovde smo imali veliku pomoć od Ministarstva unutrašnjih poslova i ja im se na tome zahvaljujem. Oni su ovo otkrili, oni su nam ovo prijavili, ali svi moramo učestvovati u ovome. Ako hoćemo da se izborimo protiv ilegalnih domova za stare, ilegalnih domova u kojima stari ljudi mogu da budu trajno oštećeni, u kojima mogu da umru, koje mogu da se dešavaju najteže stvari, morate nam pomoći. Ja apelujem na sve srodnike da nikada, ni na koji način ne ostave svoje roditelje, ne ostave svoje rođake u domu gde nemaju odgovarajuću negu, u domu u kome nema odgovarajuće licence. Tražite licencu na uvid kada ostavljate svoje roditelje. Valjda su toliko zaslužili da ako ih ostavljate u domu, da se bar pobrinete da imaju odgovarajuću zdravstvenu zaštitu, da imaju odgovarajuću negu. Ljudi koji su ovde nemaju nikakvu negu, nemaju nikakvu zaštitu.